Keterat fisheries bentakar penutri urisau arajar arpuar, kala pelong ya kayau dia dok kha ke bahan riau, hapelau jong ke State Central Library. Habakran cikla patai kubor u Assistant Director jong keterat fisheries, ubak David Karwan Lang ulaong, bala pelong ya kini ke Aquafest man lau snem. Hendrei hakini ke snem bawan neng shop ke kelam COVID-19, ki kelam yo syuban pelong ya kini. Ubak Karwan Lang ulaong, baka jing temu jong kini ke yau dok kha, kalong man pen i bat man pen shlo dikipat ba kamtam kinong ri dok kha. Kadi kayau dok khala pelong tang nak bentar ki Khasi Bajantia Hills District, bat yaki Garo Hills ansar le pat lakajong. Ulang ba menshwa ka jing penmi dok kha kalong 1,000 metric ton. Ndai bentar ki lalak ban penmi khat pra 1,000 metric ton. Katong jong katrat fisheries kalong ban snai ki pung dok kha hadu silak teli, ndai kuba kalong menta kidang la ban sna tang lai pusan 1,000 teli ki pung dok kha ling ba ka aqua mission. Kajing dan kam dok kha pok kajela kalong lai pulai 1,000 metric ton, hendai menta dang la ban penmi khat pra 1,000 metric ton. Bat dang dan kam sakhat san 1,000 metric ton, ban pendap dok kha na ke benta ki dong song jong kajela brok away. Ula kentui ki nong rap ane ki nong ri dok kha bakin pentre kam ya ke ka bakila yo jing hikai na kan ni katanat ri dok kha. Be, bu try ba. Abdullah ai. Dang Tahun ni kabangi rakhe ya kanika yau dokha kanika tamasa di dokha kabangi ong ya ka kumka Mikalias Aquafest kaban Rio kanika Aquafest kadi kabangi asdang adu islam ka arja ka lai hadin bangi asdang ya ka Mikalias State Aquaculture Mission nawada kat wi kat ar ke asdang la ya ter pat tu ni nagadau jo kanika pandemi tu mim semiyo pelong hati islam beladab pat mentaka snem nga sedang biang ya kan pat kejing ku jong kanika Aquafest kalong bahadian bangila pentrekam ya ki skim bagi program jong department aki district fair barok ki district apoka jila ke jongi kalong bang ikwa ban peni sia ke pakai ya ki kam ke bangi trei bat tunjuk ru bat penslur ya ki nong rep ki jongi ya ki nika ya ki program sebagai skim akum ke department ngidon na kamenta ban yarap ya ki pada kejingkan jeng sedang ke jongi ya kami State Aquaculture Mission of Sdam Arzan Khatar kalong bah kala yarap haban kentiu ya ka jing tumit aku bahan nak basdang jong kami State Aquaculture Mission ka jing tumu ke jongi kalong bah nginton kumbah silak mut nani silak teli ki pung dok ha ki bangin sina apa kami State Aquaculture Mission dan raimenta kuma kalong mentang ngidang depan sinatang kumbah live pesan haja teli ki pung dok ha ngidang duna buon bah ban poi se kita thong tu target de kata kada da kejing don jong program skim kejing yarap jong peserta jela peserta pedeng lesing itu nanti bang sapoi